Zdravo svima, Amar Tufo sa YouTube kanala Amar Tufo bloga. Ovo je Solus Linux 4.1 Fortitude recenzija. Riječ je dosta elegantnoj i moćnoj Linux distribuciji koja se isporučuje sa setom novina, karakteristika aplikacija koje nismo imali priliku vidjeti u drugim Linux distribucijama. Evo kratak pregled osnovnih informacija o Solus Linux distribuciji. Ovdje možemo pogledati da je riječ o Solus Linux 4.1 Fortitude. Isporučuje se sa Linux kernelom 5.6.4.15. Donosi bash verzije 5.0.11. Ja sam odabrao desktop-radno okruženje Mate, kasnije ćemo pogledati kako Solus Linux distribucija nudi još 3 ISO datoteke sa 3 druga Linux desktop-radna okruženja. VM tema je Plata, GTK Plata Noir, Icon tema je Papyrus. Treba napomenuti i tu kako riječ o Linux distribuciji koja zahtjeva za svoj rad dosta dobre performanse i brzinu vašeg računala ili laptopa. Moj HP Pavilion DV6 pogoni Intel Core i5 3 GHz procesor, dvije grafičke karte, Intel HD 4600 serija koja je u stanju doseći do 6 GB video rama, te AMD Radeon zasebna grafička karta 4800 HD koja je u stanju doseći do 2 GB video rama. Sa 8 GB rama i 240 GB SSD diskom, instalacija Solus Linux distribucije je bila izuzetno brza i trajala je svega 10 minuta. Kada je riječ o nekakvim aplikacijama koje se isporučuju sa Solus Linux distribucijom, onda možemo pogledati i ovdje kako su aplikacije podijeljene u kategorije Accessories, Administration, Graphics, gdje po defaultu dobijate iMate, preglednik slika, Internet po defaultu je Firefox, gore legendarni Brave web pretraživač koji je nešto malo kasnije, Office paket je Libre, Preferences za podešavanje, Wi-Fi i Ethernet adaptera, Bluetooth, Display, File Management, Sound and Video po defaultu dobijate Writenbox i VLC, System Tools, Gparted za uređivanje i particionisanje vaših particija i diskova, tako dalje. Instalacija aplikacija i paketa na Solus Linux distribuciju funkcioniše dosta drugačije nego što je to slučaj sa ostalim Linux distribucijama, pa je to tema za zaseban video prilog koji ću ja obraditi u narednom video prilogu na svom YouTube kanalu. Za sada ćemo se zadržati na software centru, odakle je moguće dobaviti aplikacije, video programe i ostale pakete koji su vam potrebni. Ovdje su aplikacije podijeljene po kategorijama, desktop software, theming, gaming on Solus, multimedia graphics, internet software, office, programming, security, system software, tako dalje. Ja sam odavde i dobavio Inkscape, GIMP i naravno Brave web pretraživač. Kada je riječ o Brave pretraživaču, čitao sam kako mnogi portali hvale jer je riječ o pretraživaču koji je dosta elegantnog dizajna, brz, stabilan, ali donosi set novina i karakteristika koje nemaju drugi pretraživači. Jedna od glavnih pohvala za Brave web pretraživač jeste integrisana opcija koja automatski blokira reklame i iskočne dosadne pop-up prozore. Tako da ako ste tražili pretraživač koji ima integrisan bloker reklama i pop-up prozora, onda je Brave web pretraživač ono što ste tražili, ono što je potrebno da instalirate već danas. Moguće ga instalirati u skoro svim novim Linux distribucijama, pa eto, ako niste, savjetujem da probate ovaj sjajni web pretraživač. Solus Linux distribuciju je moguće također dodatno našminkati i tweakovati unosom na recimo Appearance. Moguće otvoriti dijalog koji omogućava da promijenite izgled vaših ikona,
promijenite dakle vašu temu, zaslon i tako dalje. Ostale dakle teme se mogu dobaviti dakle preko interneta. Po defaultu Solus Linux se isporučuje sa nekoliko zadanih dakle tema, njih je ovdje 12, a svaka od njih ima i zasebnu temu ikona. Po defaultu još jedan put tema je Platanoir, isporučuje se dakle sa temom ikona Papyrus. Elegantna tema visoke rezolucije koja je zaista ugodna za gledanje i ima ugodan izgled na vašoj radnoj površini. Šta reći na kraju? Solus Linux distribucija, iako elegantna distribucija, nije distra koju bi ja preporučio Linux početnicima, jer je riječ o distribuciji koja zaista traži nešto moderniji i brži hardware. Nije ovo distribucija koju biste instalirali na vaš stari računar ili laptop. Ako ste pak Linux početnik, onda bi savjetovao da probate Linux Lite, Elementary, Ubuntu Mate, da probate Linux Mint, možda čak Ubuntu, Kubuntu i neke druge jednostavnije laganije distribucije dok ne steknete neki nivo znanja i iskustva u Linuxu. Solus Linux distribucija pa distra koja je namijenjena nešto iskusnim Linux korisnicima koji se na vrijeme probaju nove Linux distribucije koji tragaju za avanturom u Linux svijetu, tako da početnici bi se ovdje zapetljali jer je riječ o distribuciji koja koristi drugačiji package manager nego što je slučaj kod drugih Linux distribucija. Ali evo, ja moram da kažem da sam zaista zadovoljan sa radom ove Linux distribucije koja je dosta brza i stabilna, što je opet uvjetovano performansama i mog laptopa koji su zaista sjajne. Ako vam se ovaj video dopada, obavezno zapratite moj YouTube kanal, ostavite vaše komentare, kritike, sugestije ispod ovog videa. Pokažite podršku mom YouTube kanalu, ostavite subscribe jer uskoro slijedi dosta redovniji, kvalitetniji sadržaj na mom kanalu. A do tada vama hvala na gledanju i doviđenja.